ipom le real alo hrisel nan xenobiotic plus lo e vero a thatna hi soifia zo chi ani lo e phota fia chi kuwa in sale na salo tan po e nge chi xenobiotic product highlights gut microbiome real le pumpui ti hrisel tu bacteria te na thoti chaktura duan prebiotic fiber supplement thachung chuang fiber chi sang pariat oat grain fiber resistant starch le beta glucans te po telin heng manga siam ni in pumpui le real hrisel na atana thalu tukani xenobiotic plus a hian beta glucans awm tela chuchuam cholesterol level ati normal the resistant starch hian blood sugar sang thut tur aveng the oat grain fiber hian ekati hlom thain ekati nuam corn green banana le potatoes atanga resistant starch oats atanga lak beta glucans chicory root atanga lak nulin le fos psyllium husk indian guar beans atanga lak guar gum fiber dietary fiber chiriat natural vek atanga siamania resistant starch atelawangin choi puara zunthum sang thut thut tur vengtu thatakani beta glucans atelawangin cholesterol level ti normal theitu ania oat grains fiber hian pumpui na to apuya thiar tinom tu ni nikata fian khat emo fian ni emo winen mix in mai turani jing pumrola emo zanmudona emo in turani comment item in lo turania tuin tam turania chuchuan xenobiotic na to apui baka ek hal tur vengani MRP sang rukzaruk somli ani la hianin cheng sang thum zakwain alei theidon ani ihrisel na tan xenobiotic plus lo e ve ngeng che